Kublai pi baro. House name laispa prapo AD. Hagapor yung em Constantine. Yakan niam Kristen Katolik la priang kum kan niam jong kanong ba arom baro kawe. Haba kumta. Kadon ka jingkul mar jingmut ka mi na kipai Katolik jongi kabalong kumne. Balada yakan nong ba arom la penkela Kristen Katolik house name laispa prapo AD. Te kabalang Roman Katolik kamla setia bendai kebala seng dau Jisu. Kadai kebala seng dau em Constantine. Nama day mau bala priang ya kabalang harom. Bala tip ru ya ka kum kabalang Roman Katolik. Hato kene kadai sisya kumta. Kumno kabalang Roman Katolik kakam bagadai kabala seng nengkong dau Jisu. Rapi kwa ban tip siapang kene tus ngap ya kene jing pensyai junga. Nengkong neng syap kene jing perkat badeus em Constantine bala seng ya kabalang Roman Katolik kalong babakala sisya makam don nong rim hang no ru. Hai jing sisya nado ka jing kiu no jing Jisu syabeneng tat hado ka spas nem ka bakhan nyo. Ha ka balang Katolik solensar om don kanori kanu ka kentin balang Roman Katolik. Skap hai kene sisin nong biang ha ka balang Katolik solensar om don kanori kanu ka kentin balang Roman Katolik nado ka snem lai pulai edi hado snem chiajar ndos pa san hadinu Christ. Henry haga balang Katolik solensar nado basdang jeng kabalang haga po jeng Petrus hado menta don ar pusaw tili ki balang ki badon la kajong kan niam karukom mat liturgy haga hok kajong ki ne suyurist bad na pedeng kini ki ar pusaw tili ki balang kadon ka Latin Church ne balang Latin kaba don center harum bad kabadon ila kajong ka liturgy bakan niam karukom katkum ki hok kajong ka ne suyurist but ya kata ke liturgy bakanem karukom la khot ke Latin right. Te meneng kong ya kabalang harum la khot ke Latin Church. But baro kita ki ar pulai teli ki weipat ki balang ki badon ha ki weipat ki ri ne ki jaka ki baya solang ha kabalang Katolik ki pidiang ek jing penia jung upum jung ke Latin Church. Bantip kambenya sipang kita ki ar pusau teli ki balang suyurist hapo kabalang Katolik solensar klik ya kani kaling halor. Te naipat kani kakentin Roman Catholic kawan. Kani kakentin kadai kakentin kebala tau bala pendon kam daki Anglicans ni Church of England ban sin ben ni insult ya ki Kristen ki bana Rome. Anda haba kilaya pait no na kabalang Catholic lang baus em Henry VIII. Naba kini ki Anglicans ni Church of England ki kuat ban kam yade baki de ki Catholic basisya ki ben ki ko ni Katolik na Rome kum ki Roman Katolik. Bon ba kum kini jing ben jing ko kimi na ki pos ki por. Kaba kamrim kadai ha England ha kisnem ki ba 1000 sanspa khatsan hado 1000 sanspa arpusan ha kaba ya ki breu ki badai na kabalang Katolik la khot sin kum ki Romanist. Nangta ha kisnem ki ba 1000 sanspa arpusan hado 1000 sanspa laipusan kami sa kakentin Romish kabala pendon kam ha kaban ben ya ki kabala le ni langet ha kabalang Katolik hagis nem 1000 sanspa kandai pusan hado 1000 pa san kalami kani kakentin Roman Katolik ban sin ben ya kito ki bedai na kabalang Katolik kato kan ne por hadin pat kisnem 1000 pa hado 1000 pa sipo kami sa kakentin to Romanize ban pelong Katolik ni ban long Katolik. Apa yang kisnem 1000 pa andro pun riu hado 1000 pa nyo pusan lami sa kakentin Romanism. Haba kadto ki batho kirukum nget bat kirukum le jung kabalang Katolik. Bat khado khadwai hagisnem khad pra khatsan hado khad pra pusan lami sa kakentin Roman Catholicism. Namar kini kijing benjing kho ken nado kito kipor ya ka Latin Church latip no kum ka Roman Catholic Church. Te om de satiaus em Constantine bakot ya ki Kristen hakapor jong u kum ki Roman Catholic but om de mau baseng ya ka Latin Church ni Latin Rite ni Roman Catholic Church ka history jong kabalang harum kaladon history nado Jisu bat ki apostol jong u nengkong neng ba ki banget how Jisu ni believers hakten pareng nang ta ki ken hon jong ki reunget
ni communities of believers ba suki-suki kakelalong kabalang ng magkajinglek jong Petrus padu Paulus syarum. They harum baunong mikmat jong Jesu Petrus ula pentrekam yang kata kajinglong nong syarai jugu ya baro ki Kristan hakeleng-keleng kari magkapertay baro kaway hak to kapor. Kaniro Yesus Kristus, junom na junom. Amen.